Legebiltzarburu Anderea eta zurekin batera berton zaudeten herri agintari, herri ordezkari, Mondragon Unibertsitateko errektore jauna, presidente, Mondragon ekosistema osatzen duzuen presidente eta arduradunok, unibertsitateetako errektore jaun Andreak, bai Euskal Herriko unibertsitatekoa eta baita Deustuko unibertsitatekoa, Mondragon Unibertsitateko errektore ohiak, kideok, egunon. Idoia Peñakobak aurreko ikasturteko memoria aurkeztu egin du. Goiuria Sagarduik, irakasleak eta ikertzaileak, hasierako hitzaldia irakurri egin du. Vicente Atxa errektoreak Mondragon Unibertsitatearen erronkak eta helburuak azaldu egin ditu. Gizartea, hurbiltasuna, enpresa mundua, bikaintasuna, ikerketa eta berrikuntza, kooperatibak, aukera berriak, nazioartekotzea, lankidetza. Hauek dira Mondragon Unibertsitatearen ereduaren ezaugarriak. Beti ere, pertsonaren heziketa integralaren, naiz eraldaketa sozialaren alde daukan konpromisoarekin batera. Europa avanza hacia un modelo universitario más internacional, cooperativo y cercano a la sociedad. Este es también el modelo de Mondragon Unibertsitatea, un proyecto guiado por un doble compromiso, la formación integral de la juventud y transformación en positivo de la sociedad. Lankidetza, colaboración es la palabra clave para resumir vuestro proyecto. Colaboración entre universidad y empresa. La apuesta por la formación dual universitaria es un elemento innovador en Europa. Sois pioneros en este ámbito y contáis con un modelo de referencia. Habéis abierto camino y vamos a seguir trabajando juntos para vincular la formación a las necesidades de las cooperativas, las empresas y, en suma, la empleabilidad de la juventud. Unibertsitate heziketa dualaren aldeko apustua adibide argia da. Hau, elementu berritzailea da Europan eta arlo horretan aitzindaria zarete. Aitortzen dugu, Mondragon Unibertsitateak garrantzia handiko apustua egin duela formakuntza eta enpresen arteko lankidetza garatzen. Lankidetza ere Eusko Jaurlaritza eta Euskal erakundeekin. Joan zen ikasturtean hedatu egin zen Jaurlaritzaren eta Mondragon Unibertsitatearen arteko lankidetza. Modu aktiboan aritu gara lankidetzan espezializazioa dimentzuko RIS 3ko pilotaje taldeetan. Modua aktiboan aritu gara lankidetzan foro teknologikoetan. Finantzaketa berezirako zuzkidura ezarri dugu, erronka programaren barruan ezagutza poloak definitzeko eta aurrera eramateko. Hemos extendido la cooperación entre el Gobierno vasco y Mondragon Unibertsitatea. Hemos desarrollado un trabajo conjunto en el marco de la formación dual superior o en la creación de clúster para la colaboración entre facultades de ciencia y tecnología. La colaboración ha abarcado la estrategia universidad-empresa, los grupos de pilotaje de RIS 3, los polos de conocimiento del programa Erronka. Son muchos los encuentros que hemos mantenido. Ikasturte honetan, Eusko Jaurlaritzak ahalegin berezia egingo du Euskal Unibertsitate Sistemaren 2019-2022 aldirako plan berrian.
Lau erronka nabarmendu ditugu Mondragon Unibertsitatearekin batera. Bat, gizartearekiko lankidetza gehiago. Bi, ikerketa gehiago, bikaintasuna eta lehiakortasuna sustatzeko. Hiru, hezkuntza berritzea. Eta lau, Mondragon Unibertsitatea nazioarteratzea. Lankidetza da gure eredua. Lankidetzak esan nahi du balioak, ikuspena, estrategia eta helburuak partekatzea. Lankidetza areagotu behar dugu, hobeto lehiatzeko, gazteei aukera hobeak eskaintzeko. Lankidetza, auzolana, horixe da mugiarazten gaituen espiritua. Cooperar significa compartir valores, visión, estrategia y objetivos. Responder a estos retos depende de la capacidad conjunta de universidad, administración pública, cooperativas, empresas y sociedad. Cooperar más para formar mejor y para ofrecer mejores oportunidades a la juventud. Este es el espíritu que compartimos y que nos mueve. Gaur, elkarrekin, 2018-2019 ikasturteari hasiera ofiziala ematen diogu. Eskerrik asko eta ikasturte berri ona izan.